ndagushimiye wifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udakwema kubana n'umuco wacu twizamwe nka radiyo televiziyo n'uru y'amashariki tuje mu makuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ariko turibuze kugera no Kinshasa ndetse tunarebe mu karere muri rusange turebe Burundi by'umwihariko ni amakuru yo ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 10 2024 ni amakuru muragezwaho nanjye umushakamba mfatanije na mugenzi wanjye ukuri radiyo televiziyo n'uru y'amashariki Sentama uri ute? Twiriwe neza bwana mushakamba turaho namwe yego natwe turamahoro ni byiza cyane reka tudatinze twinjire mu makuru rero tubanze tubwire abadukurikiye ingingo z'ingenzi tugiye kuganiraho amakuru arimo nashimishije cyane yego ingingo ya mbere turareba M23 mu mirwano yo gusukura pinga aho yaba yahafatiye aba ofisiye nuko bica numva bapfuye atari kubafata baguyemo koko yabiciyemo aba ofisiye bo muri Fardc ndetse no muri bariya bazarendo ya mitwe ifatanya n'ingabo za leta. Ikindi tureba turaganira ku buryo yabohoje agace ka Kamandi aha ni muri Rubero pingaho ni muri Warikare. Igikurikiraho turaza kunyarukira muri Goma. Aha muri Goma turaza kureba gereza zaho zirimo ibibazo by'inzara n'ibindi byinshi ibura ry'imiti n'ibindi turaje tubivugeho mu buryo burambuye. Ikindi hari igisambo cyafashwe bana mushakamba cyari cyarayogoje mugunga nicyo cyari mu bica abantu ababambura basahura bagira bate yari ruharwa ngo cyitwa Ushindi. Uyu munsi rero bagitwaye bakiboheye amaboko umugongo. Ingingo ya 4 turareba Fardc na bazarendo barimo gufunga abana bwana mushakamba ni ibintu biteye ubwoba. nahoze mbona amafoto wabonye utwana tw'imyaka 5, 6, ingahe 7 gutyo baduhambiriye amaboko umugongo. Ya ni ibintu biteye ubwoba rwose. Ikindi tuza kureba turareba ibyavuzwe na Augustin Matata Ponyo. yego Uyu ngira ngo arazwi cyane muri politiki ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Turaza no kumuvugaho. yego Turaza kureba ibyavuzwe n'uwitwa Musalia Mudavadi. Uyu ni umunyakenya umuntu ukunze kuyobora amasengesho n'ibikorwa byo gushimira Imana. Turaza kumva ibyo yavuze noneho tuze kubisesengura twumve. Turanyarukira mu Burundi rero tunarebe hariya ngo barimo guha abana bato ibyangombwa byo kuzatora bakabongerera n'imyaka. Amakarite turayafite. Reka rero tudatinze tugende bwana mushakamba kuri ingingo ya mbere aho M23 ARC irimo gukora amasuku muri pinga. Abakunzi bacu harimo abatabyumva batemera ko pinga yafashwe ariko mu by'ukuri ndagira ngo tuze kubisobanura ku buryo nyabwo kugira ngo barusheho kubyumva. Twebwe iyo tuvuga ko yafashwe tuba dufite ibyo dushingiraho ariko kuvuga ko yafashwe ntibivuze ko muri pinga hose nta mu Fardc ukirangwamo nta wazarendo urimo. Ntabwo ari cyo bisobanuye. Bashobora kubamo ariko bakabamo bagowe babayeho nabi badafite urwinyagamburiro barasigiwe akayira gatoya irembo ryo gusohokeramo ngo bahunge. ikindi bwana Sentama yego pinga ni umujyi ubitsemo ubutunzi bwinshi. yego bari abagifite ibyo babitse bifuza kuba batwara cyangwa se bahungana. yego rero ntabwo bavamo babisize usibye kuba baba basize agatwe. yego nuko rero bikomeje kugenda ni nako bari kwitwa pinga. intare za Faranga zirayifite ariyo mpamvu tubwira ngo harimo ibikorwa by'amasuku. ikindi pinga si umujyi mutoya uburyo wavuga ngo
wafashwe umwanzi ahita awuvamo ako kanya. yego Ni umujyi rwose M23 yafashe ariko umwanzi akaba agikomeje kwihishahishamo, ariyo mpamvu hari kuba ibikorwa byo gusukura. Abantu benshi nabonye babihakana, ariko habura n'umwe nanone uduha gihamya yuko pinga ikirimo umwanzi, ngo bagaragaze uwo mwanzi, yifata ayo mafoto nk'uko basanzwe babigenza, yewe na babandi bacecetse, babandi bavugira ubutegetsi bwa Kinshasa, baba propagandiste babo kuri Twitter, bacecetse pe, bacecetse. Ariko ni ibigaragaza nyine ko pinga batayifite, kuko bayifite bakabigaragaje ko nibo bahari. Natwe rero abadusaba ngo proof cyangwa ngo amafoto, wakwibaza impamvu umuntu agusaba amafoto ya pinga ataragusabye ya Karembe. yego Icyo nicyo kintu gitangaje, aragusaba ya pinga, ntiyagusabye ya Karembe, ntiyagusabye aya mu Nzenze no mu bindi bice M23 yagiye ikoramo amasuku. Ikindi bwana Sentama abantu bagomba kumenya, ntabwo Kinshasa yapfa kwemera ko yatakaje pinga bitewe n'uko ni igihombo kuri yo. Birashoboka ko bizaba bitanemewe mu banyamakuru kubitangaza, bizatangazwa n'abandi, kandi abandi bagenda babitangaza batandukanye, abakongomani ndetse n'abandi abanyekongo bari ku ruhande rwa M23 bagenda babitangaza ku mbuga za Twitter zitandukanye. yego Umuntu yanazivuga zitandukanye zirimo, hari abagiye babitangaza. yego Ngombwa ko wenda tujya kuri muri byinshi, ariko hari ababitangaje bwana Sentama, ngira ngo ibyo ngibyo urabizi. yego Ariko ntabwo bariya batangaza ko pinga batayambuwe. reka gendagira ngo nubwo basaba za gihamya, hano mfite inkuru yiyandikiwe n'umuntu kandi wo ku ruhande rwa Congo. Yego. Gendagira ngo nyisome tuyisobanure noneho babyumve bwana Mushakamba. Niba nashoboka kubaha amazina yabo. Reka nze nyigusomere nabo batwumve. Inkuru iragira iti le 3 octobre, ariko yibeshye ukwezi. Yibeshye ukwezi, ikigaragara yibeshye ukwezi, ashaka kwandika ejo hashize, yandika itariki 3 z'ukwa 10. Ako kantu ni akantu yibeshye karagaragara. Iragira iti le 3, we yanditse octobre, yari kwandika novembre. Ubwo nejo le 3 novembre 2024, la rébellion du M23 continue à s'emparer des entités dans le Warikare et Rubero. Malgré une forte mobilisation et armement des FDLR et les Wazalendo par le gouvernement congolais. Ati tariki 3 z'ukwa 11 2024, abarwanyi b'umutwe wa M23 bakomeje gufata ibice muri Warikare no muri Rubero. Nubwo leta yakoze kuri ba FDLR n'abawazarendo ikanabaha intwaro mu buryo bukomeye, ibaha intwaro. Nubwo ibyo babikoze, ibyo birarenga, M23 igafata uduce muri ziriya teritware zombi, Warikare na Rubero. Noneho akakomeza ati la localité de Pinga sous contrôle des Fardc, des FDLR Wazalendo est encerclée. Ibyo yabivugaga ejo mbere yuko hafatwa. Ubu bisobanuye ngo Pinga yagoswe mbere y'isa 8. Ni inkuru yasohotse isaha ryari, isaha ntabwo nyibona neza, naza kwireba.
noneho agakomeza ati la localité de Pinga Dare Warikare est totalement encerclée par le M23. Kuvuga ngo localité nyine ni nkuko twavuga akagari mu Rwanda, buriya twavuga ni nk'akagari. Turi hamwe? Yego. Ati Pinga, ubwo bavugaga localité ya Pinga. Pinga muri Warikare yagoswe, noneho akavuga ngo totalema ubwo ni ukuvuga ni nta n'ahasigaye mu buryo bwuzuye. Est totalement encerclé par le M23. Kuvuga yagoswe ku buryo bwuzuye nta n'ahasigaye. Il y a aucune sortie et entrée. Ntaho wasohokera nta naho wakwinjirira. Ni ibintu mfite hano umbwire nawe mbiguye. Ugana se ntamangira ngo amakuru ya mbere y'ingenzi nayo duhabwa n'imboni. Abandi nabo babyandika bafite imboni zabo ziyabaha. Yego. Ikiriho abantu bagomba kumenya M23 ntabwo izifotoreza muri Pinga. Reka tujyane nkomeza aha hantu. Cyane ko iyi ntambara irimo ikoranabuhanga. Yego. Ushobora gukora ikosa rimwe ugacana telefone bakagutrakinga. Yego. Drone zikakurasaho. Yego. Ariko M23 ifite Pinga rwose nubwo umwanzi akirimo. Oya ngibi hano arabivuga totalement encerclé. Il n'y a aucune entrée et aucune sortie. Ukuvuga n'abazarendo barimo nabande ntibashobora gusohoka, ntibashobora no kwinjira, abandi baturutse hanze. Yego. Cette zone agakomeza ati cette zone regorge de milices wazarendo. Aka gace kuzuye abarwanyi b'abawazarendo, les FDLR et les Fardc mélangés aux forces armées du Burundi. Ni ukuvuga n'abarundi burya bagezeho bwana Mushakamba. Usibye n'abarundi na MONUSCO irimo na Fardc yagiyeyo. Fardc na MONUSCO bariyo. Ni ukuvuga iyi nkuru nasomaga ni Twitter. Yego. Ni Twitter yatwitinze umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Atwitinga uhagarariye ubumwe bw'Uburayi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yego. Yego. Twitinga ubwo sinzi niba ari perezida w'Ubufaransa, niba ari ni ambasade buriya Ubufaransa na n'ibyo gutabaza ni ibisanzwe iyo umuntu akoze inkuru aratwitinga. Ariko reka tugaruke kuri aya makuru twahawe n'imboni zacu, atubwira uko byifashe muri Pinga, atubwira amasuku ariko hakorwa. Bwana Sentama, ejo nyuma y'uko Pinga ifashwe wenda ndaza gusubira inyuma gatoya. Twabwiye abantu ko M23 ifite ikibuga cy'indege gisubira inyuma ho gatoya. Yari ifite amakuru kwagiye bifuza ku kibuga cy'indege Fardc yakongera ikagifata, bakagusha abasirikare benshi barimo b'abarundi nakubwiye, barimo aba Fardc badasanzwe, barimo n'aba Sadek ndetse n'abasirikare bandi bafashijwe na MONUSCO. Yego. Abo rero nibo bajemo abayobozi, ni urugamba rwari ruyobowe na Major Jean-Jacques Olenga. Yego. Na Capitaine Chalatier. Uwo mu ngabo za CNDD-FDD, uyu Olenga no mu Fardc. Hamwe n'undi witwa Capitaine Ngiruwonsanga Xavier. Yego. Wayoboraga ingabo za FDLR ndetse afite ibyangombwa bya Fardc. Yego. Abo ngabo rero muri iyo mirwano yo gusukura Pinga bahasize ubuzima. M23 yabishe rwose, ni imirwano ngo yamaze iminota igera kuri 45. Irabicamo benshi, abandi barirukanga barashwiragira. Amakuru rero agakomeza avuga ko babashije kubona mu mirambo yabonetse, nubwo bivuga ko hapfuye benshi kurusha abo tugiye kuvuga. Imirambo yabonetse ya Fardc na FDL ni 45, 21 bakaba ari aba CNDD-FDD
cyangwa se abasirikare baturuka mu Burundi. Yego. Gusa umubare ngo ukaba usumba uwo nguwo bitewe n'imbunda zafashwe kuko hatoraguwe imbunda zirenga 123 zo imbunda ntoya zo mu bwoko bwa K47 cyangwa se Kalashnikov. Bwana Mushakamba, nyemerera nkurogoye gake uvuze abo mu ngabo z'i Burundi. Ejo hari amakuru twari dufite twahawe n'umuntu w'umutegarugori i Goma muri za audio. Yego. Zivuga ko bariya bose baza bavuga ikinyarwanda. Ese ubwo twakwizera dute ko ari uwo mu ngabo z'u Burundi ataza afite ibyangombwa by'u Burundi ahubwo ari FDLR? Iyo yitwikiye umutaka wa Sade wa Burundi tumwita umurundi, ariko nk'uko abarundi bagiye babitugusaba ati mujye muvuga ko ari ingabo za Neva cyangwa za CNDD-FDD, mureke kubita abarundi muri rusange, ni nako kandi natwe tubigenza. Yego. Apfa kuba yitwikiye umutaka w'u Burundi cyangwa se Sadeke, ntabwo tuzavuga ngo ni umu FDLR kandi yambaye imyenda afite n'ibyangombwa bigaragaza aho ngaho. Yego. Bwana Sentama rero amakuru akomeza avuga ko kuva M23 yahagarika ingendo ku kibuga cy'indege cya Pinga. Yego. Guhagarika indege ingendo bisobanuye kugifata. Yego. Uko itagifasha ingendo zaza. Yego. abari barahazanwe baciye ku kibuga cy'indege babuze ubuhasubira bakungira ku musozi wa Murima munene. Yego. Wa mbere bawumanukamo barwirirana kubera umunaniro. M23 yabagendesheje inzira nyinshi. Yego. Fardc na MONUSCO bakomeje kugorwa n'imirwanire ya M23 muri Pinga. Yego. Kuko ikomeje kubarwanya itabaha amahoro, aho bivugwa ko yabacanganyikishije amasaha agera mu 8. Yego. Iyi mirwano rero ikaba isize M23 ifite igice kinini mu bigize Pinga, ibice byinshi. Bwana Mushakamba, ngira ngo twari twatangaje ko no ku kibuga cy'indege yahikuye ikahava. Ariko mfite inkuru. Ibyo nkubwira kandi nibyo. Yego. Ko ejo hashize 8:37. Yego. Yari imaze kugota kiriya kibuga. Nanjye amakuru yangezeho ko M23 igarutse ku kibuga cy'indege 8:37 z'ejo hashize. Yego. Yari imaze kuhagota. Nibyo bishumangira ibyo nakubwiraga. Yego. Ababihakana nyine bazabifata uko babishaka kuko ntabwo ari itegeko ko amakuru yacu bayemera nk'uko twebwe tuyababwira. Ni uburenganzira bwabo. Kiriho tuzabagezaho amakuru, tubagezaho operasiyo zahabereye nk'uko turi kubibabwira, kandi niba babihakana nibajye kuzura bariya bamajoro n'aba bantu bapfiriye Pinga. Ibyo byo ntabwo byashoboka. Ibyo byo nibajye kuzura Jean Jacques Olenga ahubwo n'umuryango we bimenye ko yapfuye. Ibyo ntibyakunda. Umenye ko Kapiteni Sharati yapfuye, ndetse n'uwitwa Kapiteni Ngiruwonsanga Xavier umuryango we nawe umenye ko yapfuye nubwo ari umu FDLR, ariko umuryango we bimenye. Ibyo byo ntibyakunda kuvuga ngo bazuka, byo ntabwo byashoboka. Ariko ikiriho ni icyo ngicyo, ari ikibuga. Guhera ejo hashize ziriya saha mvuze za 8:37 ubonye biriya bikugaragaza ko ngo aucune sortie, aucune entrée. Ntawe usohoka, ntawe winjira. N'abantu benshi baremeza ko Pinga yafashwe iri gukontororwa n'intare za Sarambwe. Kandi nk'uko twabivuze ntabwo umwanzi yapfa kwitavamo muri Pinga, bitsemo byinshi. Cyo kimwe n'ahandi Bwana Mushakamba, niba umwanzi atarabashije kuva ibambo, hamaze igihe harafashwe, n'ubu bakaba bakimuhiga, n'ejo bari bakimuhiga. Pinga birumvikana ni ahantu baba bageze uwo mwanya, nta gihe baramarayo.
n'abantu bongere basobanukirwe pinga bwana Sentama. yego Pinga niyo yari izingiro rya FDLR na Wazalendo. erega ni inzira izana amabuye y'agaciro bwana Mushakamba. Inama yinjiza Wazalendo muri muri Fardc yego yabereye pinga. nibyo rero kubera amabuye yaho, kubera aricyo gicumbi cyaho gikuru, ntabwo bashobora kuhava gutyo, ariko nyine amasuku arakomeje kandi bazahava isaha n'isaha. Uzabona bemeye bati pinga twayirekuye, nubwo batabivuga batabyemera, ariko pinga rwose ntabwo ari yawe. reka dukomeze tujye n'ahandi, ntabwo ari aho gusa, ngira ngo ruguru no tujya mu bindi bice. Reka mbwira abantu ko Bweramana yitwa Kiruku. yego M23 yakubitiye aba CNDD-FDD yego batari bakeya n'aba FDLR. yego aho kuva ku wa kane bakomeje kujya batya ibitero kuri M23, yego ariko M23 ikabakubita rwose itababarira. yego ndetse Rusayo naho M23 yakubitiye Abazalendo ba PSRS batari bakeya, yego bari kumwe n'aba FDLR abagera ku muri 15 ba FDLR basiga ubuzima. Umubare w'aba PSRS bo ntitwawubwiwe, ariko urumva ko ari bo benshi kurusha aba FDLR bwana Sentama. bwana Mushakamba, Kiruku ni umusozi uri ruguru ya hariya za Kiroci Bweramana, ariko baheruka n'ubundi no kubakubita, babakubise babihereranye, ntabwo twabimenye, ntabwo twabitangaje, nabimenye byarabaye hashize nk'iminsi 2 barabakubise. Iyo ntambara nakubwira gucanganyikisha umwanzi kuko M23 irakubita umwanzi ntibigaragaza, itanga amakuru, nawe ntamenye ukuntu akubiswe, abantu rero barashaka ngo M23 ijye gutangaza ngo pinga yayifashe. yego kandi ntabwo iri kurwana intambara yo muri media, iri kurwana intambara abanyamakuru nabo bagashaka inkuru bakazitangaza, kandi imboni ziduha amakuru turazizeye cyane ko ziduha amakuru adasanzwe umwanzi adafite. reka tuzamuke rero twerekeze muri Rubero. Kamandi turebe ukuntu yafashe hariya kuri kiriya kiyaga hariya gikora kuri Shasha, kiri hafi ya Shasha, ni ikihe haryo? Ilake duhari cyangwa se Rwicanzige mu Kinyarwanda. yego hariya rero urabona Ishasha iri mu ruhande rumwe, uruhande rwegera kuri Uganda, ariko wasubiramo imbere ku yindi nkombe ireba Rubero. Muri Rubero hariya niho hari aka gace ka Kamandi, bakunze kwita Kamandi jite. yego ku bantu rero babaye muri Congo, iyo bavuze jite ubundi ni yabaga ari inzu, ni inzu babaga barubatse iri ahantu, noneho wenda tuvuge nk'uko bayubaka nko mu murenge cyangwa mu kagari, abayobozi baho bagiraga ibintu bita guca ingando ahantu. Umuyobozi rero yavuga ati wenda ndaza muri ako gace, ari burare, jite ikaba inzu acumbikirwamo. kugira ngo abantu babaye Congo barabizi, bazi izo nzu bitaga jite. Haba hari n'umuntu nk'uko umuntu agenda bukamwiriraho ashaka gucumbika, bakaba bamucumbikira n'aho ngaho. Baravugaga bati uwo muntu ni mu mujyane ku ijite. Kamande jite rero, ubwo naho hari jite birumvikana, ariko ni santere yubatse mu nkombe z'ikiyaga hafi aho ngaho, ariko mu ruhande noneho mbese uhagaze ureba ruguru nka za Beni, Ishasha wayibara nko mu buryo bwawe, Kamande ukayibara nko mu bumoso, noneho hagati hakabamo cya kiyaga. Aha murahibuka Fardc n'abandi Wazalendo n'abandi bigeze no guturukayo batera biriya bice bari mu mato, ngira ngo barakubiswe icyo gihe. Abantu iyo nkuru niyo bashobora kwibukiraho, hariya hantu barakubiswe, ubwato bungahe bwararashwe,
bwafashwe bwari bune ngira ngo hasubiyeyo nk'ubwato bumwe. Ubwo bwato rero bwasubiye mu bice bireba Kamandi. Ikindi abantu bagomba kubamenya, Kamandi mayimayi zo kwa Kabido zigeze zisubiranamo ziraharatsanira. Yego. Niho zari zifite ibirindiro. Kamandi rero ikaba yafashwe kandi yafashwe ARCM 23 ihakoze akazi gakomeye. Nzi neza ko iki gikorwa, iyi operasiyo wayikurikiranye Mushakamba. Nibyo, ariko nubwo ari intambara bivugwa ko ari intambara ikomeye, nta ntambara ikomeye kuko hari zimayibobo za wazarendo. Yego. Byabaye nko gusukura. Ikindi si ubwa mbere mu ventura yageze ikisubiriye inyuma bitewe na strategy zayo z'intambara. Byabaye nko gusukura kuko umwanzi uri hariya nta mbaraga yari afite usibye kwirukanka ashwiragira. Ikindi wenda ho habonetse proof abaturage baho baravuga ko bahambuwe bitandukanye na pinga twahoze tuvuga ko abaturage baha benshi n'aba FDR abandi barahunze kubera imirwano y'amazi iminsi. Buri ahantu hafashwe mu gihe hatunguranye niho akenshi abaturage baba bagihari bagasobanura uko byifashe. Ariko nk'ari ya pinga abantu baba barahunze. Rero Kamandi ibyo yafashwe nk'uko twabitangaje, kandi gufatwa kwayo bifite icyo bisobanuye bitewe n'uko M23 irimo izenguruka kiriya kiyaga uburyo nta hantu umwanzi ashobora kuzaturuka. Kandi gufata Kamandi ni inzira yo kuzatuma bafata neza Rubero yose bakayibohora. Nibyo Mushakamba. Ngira ngo ikindi bakwibukiraho hariya hantu dutangaza inkuru ya Ishasha twigeze kwibaza tutese ARCM 23 noneho iraza kugira ishami rya marine, iraza gutoza ishami rya marine kwitangiye gufata ahantu hari ibiyaga. Ngira ngo icyo gihe bari ku nkombe imwe bataragera, uruhande bari batarageramo nirwo ruherereyemo Kamandi. Reka dukomeze tunyarukire Goma. Muri gereza zo muri Goma aho bimeze bite? Nibyo, muri gereza zo muri Goma hakomeje kuba ikibazo cy'inzara ndetse no kubura imiti bitewe n'uko ababitangaga ari imiryango itabara imbabare, ndabyita imiryango itabara imbabare. Yego. Hari umuryango witwa MTF Holland niwo watangaga ubufasha bw'imiti n'ibiribwa byagenerwaga imfungwa ziri muri iyi gereza. Muri gereza ya Munzenze bwana Sentama abantu babyumve ifungiwemo abarenga 4,000. Rero kubera impamvu byatumye ibintu biba ikibazo, ubu bari gutakambira leta kugira ngo leta biragoye ko izabumva bitewe n'uko biragoye. Leta ibereye mu bikorwa byayo bidasanzwe byayo byo kwinjiza cyangwa by'urucuruzo, ntabwo yitaye ku kwita ku mfungwa. Rero abantu bakemeza ko izi mfungwa zishobora kuba zakigaragambya cyangwa se zigakora ibindi bidasanzwe muri iyi gereza, bikaba byahungabanya cyangwa se byarushaho kuzambya umutekano wo muri Goma, cyane ko iyi gereza ifungiwemo amabandi n'abandi bahoze mu gisirikare batari bakeya bwana Sentama. Amabandi rero afungwa muri Goma yiyongereye bwana Mushakamba. Hari irindi ryari ryarayogoje kariya gace ka Mugunga. Ni ibandi bita ryarayogoje Ntosho n'ahitwa Kiziba ya kabiri na Mugunga yageragayo, ariko yari afite abandi bakorana, abo bacitse ariko we yafashwe. Ni ibandi ryitwa Ushindi, ndaza kuri kwereka ahangaha barihambiriye. Yego. Rikaba rero ryafashwe ku itariki 2 nimugoroba nibwo ryafashwe, rikaba ryarafunzwe. Abaturage bakaba bishimye ko iri bandi ryafashwe, ariko banasaba ngo andi mabandi bakoranaga, harimo iryitwa Dani, hari n'irindi ryitwa Ari, bari bageze muri 3.
hari Dani, hari Ari, hari n'uyu Ushindi. Aba rero aba babiri bandi, uyu Ushindi yafashwe, aba bandi babiri babuze. Akaba rero yafunzwe, bari bamuhambiriye amaboko, ariko bariya abandi bacitse. Ibyo ngibyo akaba ari ibintu abaturage bashimye, baravuga ariko ntibihagije, harimo n'andi nayo nafatwe. Ngibyo ibya Goma wajyaga ubona ko nubwo bitahagaze, ntabwo byahagaze, ntitwavuga ko byahagaze, wajyaga usanga abantu bapfa buri mugoroba, ntabwo byahagaze, ariko byibuze amabanda agiye afatwa ngira ngo byashira. Rikaba ryafashwe muri ya gahunda ngo ya safisha mugi, ngo basukure Goma. Reka dukomeze tujye kuri Fardc na Wazalendo. Bwana Mushakamba barimo gukora ibikorwa bigayitse, sinzi niba wabibonye. nahoze mbona amafoto y'abana baziritswa Kandoyi. Abana baziritswa Kandoyi. Inkuru iragira iti alerte ni gutabaza. Wazalendo na FRDC wanafunga batoto badogo sana. Foto zile pale hapa ni Mugunga, Nord Kivu. Wazalendo wanatesa watu. Koze principale batoto balisema ke Wazalendo aliiba butike, sasa njoo kufunga bare bapeti. Tunalomba guvernema kurudisha les escrocs Wazalendo mu pori s'il vous plaît. Ni ntabazi. Wazalendo na FRDC barimo barafunga abana bato. Amafoto mureba hejuru, wenda uza kuyadusaba turayamuharebe, birababaje gufunga umwana, guhambira umwana gutyo. Abazalendo hano muri Mugunga barimo gufunga abana bato, kandi nta kindi barabahora ko bya bindi umwana yivugira atashobora guhishira umuntu, ngo bavuze ko aribo batoye za butike. Noneho ngo babivuze barabahambira. Bwana Mushakamba, niyo mpamvu wabonye babaziritse kuriya, ngo nuko bavuze ko aribo bibye. None rero abaturage bakaba bavuga bati leta nidutabare isubize ibi bisambo mu ishyamba iyo byahoze, bituvira ahangaha. Ngayo nguko ngibyo iby'Abazalendo. Reka dukomeze. Hari indi nkuru y'ibyavuzwe na Augustin Matata Ponyo. Augustin Matata Ponyo sinzi niba umwibuka Bwana Mushakamba. Iyo ni umwe mu b'ikandida perezida w'abahanganye na Kisekedi. Ni umunyapolitike utavuga rumwe na Kisekedi. Nibyo yavuze bigaragaza ko atavuga rumwe na Kisekedi. Yabayeho na minisitiri w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yavuze ati la dette expose sous la présidence de Tshisekedi. Yavuga ku myenda igihugu gifite. Imyenda igihugu gifite ariko guhera kiyobowe na Perezida Tshisekedi. Akomeza ati depuis l'accession de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidence, la dette publique de la République démocratique du Congo, RDC en sigle, a franchi le seuil symbolique de 10 milliards de dollars américains, suscita de vives préoccupations parmi les responsables politiques. Ati kuva Tshisekedi agiye ku butegetsi, turi hamwe? Yego.
kuva Tshisekedi agiye ku butegetsi umwenda igihugu gifitiye amahanga hanze warazamutse urenga urugero, ugeze kuri miliyari 10 z'amadolari y'Amerika. Nawe uvunje bwana Mushakamba wumva uko angana, miliyari 10 ngira ngo ubu idolari riri mu 1,400 hafi 80. yego hafi aho ngaho. Noneho ukubye na miliyari 10, ubwo nayo nyavuze mu manyarwanda, wakumva mu manyarwanda nangahe? Kuko wenda tubwire abantu bumva ikinyarwanda ubu ngubu si abanyarwanda gusa, kuko hari n'abanyamahanga bumva ikinyarwanda. Tubara mu manyarwanda kugira ngo bumve ngo aka kayabo kangana iki. Noneho agakomeza avuga ko uyu mwenda ungana utyo bitangiye no gutera impungenge abanyepolitiki. Agakomeza ati les députés et anciens premier ministre n'uyu nguyu Matata Ponyo yabaye depite aba na ministre w'intebe, a profité du récent débat sur le projet de loi de finances pour 2025 pour alerter sur les risques croissants que cette dette fait peser sur l'économie congolaise. Baheruka kugira ibiganiro, kugira impaka, ariko ni impaka wenda zuzuzanya kuri budget, ku ngengo y'imari y'umwaka wa 2025. Uyu mugabo rero Matata Ponyo Augustin akaba yaruririye kuri ibyo biganiro, noneho agaragaza ko iki kibazo cy'amadeni gikomeye cyane kandi gikomereye ubukungu bw'igihugu. Dukomeze, ngeze hafi ku musozo. Muri gakomeza iti il a également interpellé la première ministre Judith Suminwa, ni nkaho yamutabaje ministre w'intebe madame Judith Suminwa, évoquant le potentiel impact de cette situation sur les projets de développement du pays. Agaragaza ko iki kibazo gishobora kugira ingaruka mbi ku mishinga y'iterambere ry'igihugu. Ibi rero ubihuje wenda n'ibihe Congo irimo, aho igura ibintu bihenze, abayobozi bakora ingendo zihenze, ikagura ibikoresho bya gisirikare bihenze, bwana Mushakamba wasanga n'ibi bigiramo uruhare. ko n'ibirombe se babibatse noneho barabaho gute? Imyenda iriyongera kurushaho. Iriyongera. Kandi noneho ibi wanabireba, imyenda hanze ni myinshi, ukumva hirya no hino ngo hari abakozi bamaze amezi runaka badahembwa. Ahubwo bibaza impamvu bafata imyenda kandi bavuga ko bafite ubutunzi. Nacyo kikaba ikibazo. Bwana Mushakamba rero uyu mugabo yarimo atabariza igihugu, Matata Ponyo. Ubwo atabariza igihugu bwana Sentamba bitewe nuko nawe bwe bamurimo amafaranga atari make. Yego. Ku bwa projet yabakoreye ariko bakanga kumwishyura. Yego. Ni projet ki niba wibuka neza? Nari nkubaje ni projet ki niba uyibuka neza? Ntabwo nyibuka, byasaba ko nyikorera search nkayireba, ariko ni inkuru twatangaje nubwo nayibuka neza. Reka dukomeze rero tujye kuri iyi ngingo ya 6. Hari undi mugabo wavuze. Yego. Umugabo wavuze yitwa Musalia Mudavadi, ni umunyakenya w'umunyamasengesho. Noneho Mudavadi ibintu yabivuze mu rurimi ruzimije, ntabwo wapfa kumenya ibyo Mudavadi yavuze.
ariko tubisome twumve wenda hari ubwo twaza kumenya ngo ni ibiki. yagize ati reka nze mbigereho mbigusomere uraza kutubwira kuko hari igihugu yavuze ariko ntiyanakivuga. Cyangwa se wenda ntiriwe nanasoma n'inkuru sinzi, nshobora no kubivuga mu kinyarwanda. yego nta kibazo. Cyangwa reka nyisome inkuru yari yashyizwe mu gifaransa. Yagize ati ni ibintu bike ntabwo ari byinshi. Yagize ati nous avons voyagé avant-hier. Ejo bundi twaragenze twakoze urugendo twagize uruzinduko. Et nous étions dans un pays. Twagiye mu gihugu runaka ntabwo yakivuze. Donc je ne vais pas citer les noms. Igihugu ntashaka kuvuga izina. Uwo ni we. Ils n'ont pas de carburant. Nta carburant bagira, nta mavuta aya ngaya atwara ibinyabiziga akora n'ibindi mu mashini zitandukanye. Biriya bikomoka kuri peteroli. Abarundi babyita igitoro. Igitoro niko abarundi babyita. Noneho arakomeza ati ils n'ont pas de pétrole. Les transports publics sont paralysés. Ashyiraho utudomo dutatu bivuze ngo yari kuvuga ibibazo byinshi ariko aheneye aho ngaho n'igihugu ntiyakivuze. Arangije ajya inama ku banyakenya aravuga ati inisonu antake kenya, ati twishyire hamwe nk'abanyakenya pour que nous n'arrivions pas jusque là, kugira ngo tutazagera nka hariya. Ibyo yabivuze ejo, ariko aha ngaha umuntu yakwibaza se iki gihugu yavugaga ni ikihe? Ntabwo ari ibyo kwirirwa umuntu ajya ku ruhande, ntabwo ari agaseseshwa rumuri muri aka karere. Yego, mu Burundi nibwo bwabereyemo inama ya komesa. Yego, kandi nabwo bufite ibibazo bya peteroli. Yego, nibwo bufite ibibazo bya transport zahagaze. Yego, uburyo tutareka guhamya ko ari cyo yavuze nubwo atakivuze izina. kandi nyamara urebye umuduga umutambukanyi wa Sebarundi yajemo, ariko nicyo gihugu gikize ku isi. uyu munyakenya rero burya ngo ijisho rya mukuru ntirizinduka riba ryaje kureba, buriya yararebye. Reka dukomeze rero, ubwo uvuze Uburundi, reka dukomereze mu Burundi. Yego. Uburundi rero hari ibindi bintu biriyo ubu ngubu, ngira ngo wabonye ko umuntu kugira ngo yinjire mu isoko ugomba kuba wanditse kuri lisite y'itora kuko barimo bitegura amatora. Bwana Mushakamba, abaturage banze kwiyandikisha, baranga pe. turumva wowe wakwiyandikisha mu gihugu baranze, none byose byabaye ibindi bintu. Baranze, none ikiriho batangiye gufata abana biga primaire bakabaha ibyangombwa kugira ngo bazatore. Reka nze wenda ikirundi gisa n'ikinyarwanda. Yego. Ndabisoma uko byanditse mu kirundi nubwo ntari bukivuge neza nk'umurundi, ariko birumvikana. Yego. Inkuru iragira iti, ni inkuru yasohotse ryarira, ni inkuru nayibonye uyu munsi. Iravuga iti ibi bintu biriko vyiyamirizwa n'abantu benshi, biteye isoni. Ni ukuvuga ngo ibi bintu biramaganwa n'abantu benshi kuko biteye isoni. Noneho igakomeza ngo aha ni kuri Ekofo Munyika ya kabiri. Iki ni ikigo cy'ishuri cyahitwa mu Rugombo. Turi hamwe? Izi karangamuntu
hari irangamuntu nyine ubwo ziriho ku buryo unarebye wabona n'amazina ya ba nyirazo. Izi karangamuntu zose zirunze mu biro by'umuyobozi w'iryo shure, ririya shuri tuvuze haruguru rya Ekofo Munyika. Noneho igakomeza iti bafashe abana bakiri bato cyane guhera mu biga mu mwaka wa 3 5e badakwiza n'imyaka 13, baca babashirako imyaka badafise. Bafashe abana batujuje n'imyaka 13 kuri icyo kigo cy'amashuri. Ngo niba byarabaye kuri icyo kigo wenda n'ibindi bigo wabona ari uko. Noneho babaha amarangamuntu, babakorera uburangamuntu bwa magendo. Njya ibyo bintu birumvikana. Buzuza n'intoke, banditse n'intoki nyine. Bamwe bandika ko bavutse mu mwaka w'ibihumbi 2006, abandi 2007, abandi 2008. Inkuru igakomeza, wihangane, igakomeza sorry yarigiye, igakomeza. Abo bana bose baciye bandikwa mu bazotora mu matora yimirije, ntibazi n'ukuntu banditswe. Abo bana ntabwo bazi ukuntu banditswe. Ubu ahangaha umuntu yavuga niba atazi ukuntu banditswe, buriya no gutora ntibazi uko bazatora. Kugendera ku makarita y'ishuri. Mu yandi magambo bashobora no gutora, ashobora no kugira abatora mu mwanya wabo. Ubu bariko bahabwa udupapuro tw'abiyandikishije mu matora. Barahabwa udupapuro tw'abiyandikishije mu matora. Umuyobozi w'iryo shure byamuteye isoni, atangura kubiha abigisha ngo bamenye uko babiha abana bigisha. Umuyobozi w'ishuri byamuteye isoni, yanga gutanga izo mpapuro ku bana, ahubwo aziha abarimu babo ngo abe aribo bagenda baziha abana. Ivyo byatumye hari abigisha bavyiyamiriza, harimo n'abavyeyi barerera kuri iryo shure, kuko bemeza ko abo bana babo batarakwiza iyo myaka bandikiwe ku burangamuntu. Ngibyo bwana Mushakamba, ngira ngo ni ibyo ngibyo by'u Burundi. Ese ibi ngibi biraganisha he iyo bihuje na biriya bibazo by'ibitoro n'ibibazo uriya munyakenya yavuze? Ibi bintu urabibona ute? Wabivugaho iki? Icyambere niva akeneye indi manda kandi azayibona n'ibinakunda rindura itegeko nshinga. Yego. Ngo abarundi batazumvikana ariko nyine azakoresha imbaraga. Yego. Ikindi mu Burundi nyine hari ubuzima bwarapfuye niko navuga. Yego. Bwarapfuye kandi neva akomeje kugaragaza ko ubuzima butapfuye ahubwo bumeze neza kurusha uko bwahoze. Yego. Iyo politike ye ariko nanone bigoye kwizamuhira bitewe n'uko ni politike yo gukinagaza no kwica abanyagihugu. Aribyo bamwe mu barundi batandukanye baba mu bihugu bitandukanye, by'umwihariko baba mu buhungiro bavuga bati neva n'abadede bose, FDD bari kwica igihugu, bari kureba inyungu zabo kurusha kureba inyungu z'igihugu muri rusange. Gusa nyine abayobozi bo bavuga ko nta kibazo, gusa iyo igihugu kigeze n'aho abashyitsi babona ikibazo igihugu gifite, ibintu biba byarakomeye. Rero neva dukurikije uko yitwaye ku butegetsi bwe, ntabwo yakwiye kubona indi manda, ariko ku bw'amanyanga azayibona nk'uko Bisekedi Mushuti we yayibonye. Yego, reka dukomeze bwana Mushakamba, njyewe tugeze ku musozo, ariko hari akantu umugabo yanditse kankora ku mutima. Ni umugabo witwa Imyenda. Yego. Uramuzi?
umunyamakuru wo mu gihugu cya Uganda ukomeye cyane yego uvuga rikijyana yego uyu mugabo yanditse ati I am in South Africa and I'm amazed at how people here, white and black, speak about at Paul Kagame. Yagize ati ndi muri South Africa, Afurika y'Epfo, yego byantangaje, byananshimishije, birandenze mbese uburyo abantu bavuga, baba abirabura baba n'ab'uruhu rwera, ukuntu abantu bavuga Perezida Kagame. Arakomeza ati the performance of Rwanda under his leadership is on everyone's lips. Ati ibyagezweho n'u Rwanda kubw'imiyoborere ya Perezida Kagame birimo biravugwa ku munwa wa buri wese. Buri wese aravugishwa mbese yabirebye, biravugisha buri wese. Yego. Akomeza ati common agreement, ati icyo bahuriraho mu byo bavuga, baravuga bati he has done what Africa has failed to do. Yakoze, ubwo baravuga Perezida Kagame, yego, yakoze ibyo Afurika nzima yananiwe gukora. Agasoza agira ati ibyo Afurika yananiwe gukora we yakoze, avuga ni build an effective state that serves its citizens. Ni ukubaka leta yuzuye, leta y'ingirakamaro, yego, ikorera abaturage bayo. Ni ubutumwa yabwanditse ejo saa 11:04. Bwari bumaze kurebwa n'abantu ibihumbi bigera muri 5,677. ahubwo birumvikana umubare warenze kure. icyo gihe n'igihe bwari bukugezeho. Yego. Bwana Mushakamba rero nagira ngo dusoreze ahangaha, niba nta kindi munyemerere dusoze twagana ku musozo bwana Sentama. Yego, twibutsa abari badukurikiye ibyo twaganiriyeho. Twaganiriye uburyo ARCM 23 irimo gusukura pinga, yego, yiciyemo aba ofisiye, ngira ngo twabavuze n'amazina abantu babumvise. Indi ngingo ya kabiri M23 uburyo yabohoje agace cyangwa se centre ya Kamandi, ni mu nkengero z'ikiyaga cya Edouard Rwicanzige ya kera. Ikindi twarebeye hamwe iby'Igoma, ko inzara imereye nabi abantu bafungiwe muri gereza z'Igoma. Tunavuga ku gisambo cyafashwe muri Goma cyari cyarayogoje ahantu nko ku Ntosho n'ahandi. Tuvuga kuri Fardc na Wazalendo barimo bafunga abana bato, iyo barebye mu by'ukuri n'imyaka 8 ntayo bafite. Harimo amashusho y'abana twabonye 2, hari ufite ntarenze 5, undi ntabwo arenze 7. Ikindi twarebye ibyavuzwe na Augustin Matata Ponyo, umunyapolitike utavuga rumwe na Tshisekedi, akaba yagaragaje ko igihugu kigeze habi, kirimo imyenda igera muri miliyari 10 z'amadolari y'Amerika. Turongera tuvuga ku byavuzwe n'umunyakenya witwa Musalia Mudavadi, kavuze ko hari igihugu bazindukiyemo kibasanga gifite ubukene, ntikigira transport, ubuzima bwarahagaze, nta bikomoka kuri peteroli ntabyo, abantu babayeho nabi. Atabaza abanyakenya ati muramenye tutazagera hariya, muhaguruke tutazagera hariya,
tuhaguruke dukorera igihugu cyacu tutazagera hariya tukagera muri buriya buzima. Dusoreza ku Burundi aho bari mu guha amarangamuntu abana batageze no ku myaka 13 kugira ngo biyandikishe kuri liste y'itora ku matora azaba muri 2026. Ngira ngo ingingo twaganiriyeho nizo ngizo. Mbashimire bakunzi bacu mwadukurikiye na Risentama. Mbibutse kandi gukanda kuri subscribe haba ku Muco Wacu TV ndetse no kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Munatwandikire munyuje muri comments. Turashimira abatwandikiye rwose bagize neza, hari benshi bagiye batwandikira twabashimiye. Ngira ngo Bwana Mushakamba nibikunda ubutaha tuzajye tugira nabo tuvuga tubashimire tubavuga dukurikije uko biyanditse hariya muri comments. Umugoroba mwiza rero Mushakamba nguhaye mikro. Urakoze cyane, ngira ngo niba duhera uburenganzira tuzabikora kuko ni privacy yabo ni ubuzima bwabo bwikize. Urakoze cyane, umugoroba mwiza Bwana Sentama, umugoroba mwiza kuba dukurikiye umvisha ukuri kwifatwa rya Pinga ubwo ndetse na Kamandi ndetse n'ibindi bice nuko intambara ihagaze muri uyu munsi bigaragara ko M23 ariyo igifite vora. Imana iguhe umugisha wowe ubana n'Umuco Wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki.